Dragi prijatelji, slušaoci, gledaoci, od sutra će YouTube deaktivirati moj kanal na 3 mjeseca. Samo iz razloga što je ovaj osporivač Klajmer, koga vidite na ekranu, klajmovao matricu 2 prsta, 2 svedoka, koju sam ja uradio još pre 4 godine. Od interpretatora Angela Dimova i kompozitora Dobrivoja Ivanković, koji je preminuo još 1998. godine. Klajmer se nije udostojio da me opomene, da mi napiše da sam to učinim, nego mi odmah stavlja zabranu na kanal. Neverovatno. Ja napišem na Viber Angelu Dimovu da mi pošalje broj od nekoga od Dobrivojeve familije, da pokušam da rešim ovaj problem, a evo šta mi je on odgovorio, pogledajte. Slao sam 3-4 maila sa kanala osporivaču da mi otklajmuje matricu, a ja ću je sam izbrisati. Nije hteo, još me nazvao piratom. A inače osporivač je još za veće čudo Mirko Čajić, sin Rala i Marije Čajić, naših poznatih interpretatora i kompozitora. Ja sam još jednom sa mog maila poslao sljedeću poruku. Mladi gospodine Mirko, nije baš tako kako ste mi napisali u mom kanalu i postavkama. Evo ja ću reći, imam oko 40 mojih kompozicija pesama, 20-ak obrada narodnih pesama, oko 40-ak, a možda i više kola. Imam oko 100 matrica koje sam lično uradio, ali oko polovine delim sa autorima, čak i neke od narodnih autora. Jer niko mi ne stavlja zabranu, već delenje kada je postavim. Jer tako su svi zadovoljni. Jer ne treba ljudima braniti da pevaju i vesele se uz matricu pesme koju obožavaju, a i svaki izvođač kao i kompozitor želi da postoji matrica. Ja za sve to u ovoj godini sam zaradio 76,35 evra. Snimit ću AdSense, poslaću vam da se uverite. Znači stavi matricu na delenje, ili je otklajmuj, a ja ću je odmah izbrisati. Ili ako hoćete poslaću vama, pa je vi postavite, šteta da ne postoji. Već koliko su mi pisali zašto nema matrice 2 prsta, 2 svedoka. Jer to je hit koji će trajati još 100 godina. Pa i same naslednice autorskih prava Lidija i Ksenija verovatno žele da postoji matrica. Međutim, Mirko nije hteo ništa da uradi po pitanju ni ovog pisma 4. YouTube, nažalost, ne zna šta kod nas licenceri rade. Oni rade što hoće, prebacuju na koga hoće i kako hoće, klajmuju koga hoće. Evo, na primjer, znam 3 kanala koja se bave snimanjem svadbi i ostalih manifestacija, da su reketirani da bi mogli da rade, u stvari da zarađuju nešto na YouTube. Drugo, na primjer, sam Mitar Mirić mi je prošle godine rekao da kanal Mitar Mirić Viper nije njegov, da su to otvorili ljudi ranije još pre 3 godine i više. I onda da su mu obećali da će od nove godine mu dati 20%. Treće, isto kanal Dragan Živković Tozovac, nije njihov. To su otvorili isto drugi ljudi. Evo, sami ćete se uveriti iz prepiske, jer sam pisao i pitao Mimu Tozovčevu ženu prošle godine o tome.
Ovo je samo još neko saznanje kakve se sve prevare odvijaju od strane licencera sa ovih prostora po pitanju YouTube-a.